ri xile maxaka na vanghana eka sota wa siku ra namuntlha. Eka siku ra namuntlha maxaka na vanghana, ni to mi nyiketa nyana 29 second leyi nga ta endla ku ri mi va mi gain swin'wani hi vutomi bya n'wina. Ni nga mi nyika mani ke lowu nga ri pastor malumane loko a ku ka n'wina a va mi rhandzi hinkwenu. Pastor malumane u vulavula marito man'wani a ma dyi na minete, mara hi swiritwana switsongo loko mo n'wi yingisela u ta vo gain swin'wana leswi nga ta ku pfuna eka vutomi bya wena. Mo ni mi nyiketa malumane maxaka na vanghana, mi va na sota wa kahle laha hinkwako laha mi nga kona, n'wina mi nga tikerekeni, n'wina mi nga makaya mi nga tsandzeka, n'wina mi nge ematirhweni mi nga viewer channel leyi. Hlayisekani maxaka na vanghana, mi nga rivali ku subscribe. Va compete hi ku komba un'wana ku hava na sente exikhwameni. Ndyangu a hi mali rirhandzu n'wana mani. Van'wani va na mali a va rhandzani, van'wani va na mimovha va rhandzani, van'wani va tirha kahle ku na rirhandzu. Mawaku lowo pfumala movha mara a ri na munhu wo n'wi funengeta, mawaku lowo pfumala mali a ri na munhu wo n'wi funengeta. U nga ni compare